太太要看今天几号啊？今天17号，太太。Ini namanya mayoji. Jadi seperti ini. Aku tutup dulu ya, aku biarin nanti setelah 2 jam baru aku. Nah, ini kita nanti malam mau siapin kaldu masak hoko ya, hotpot punya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayo. Jadi kalau kita mau masak hoko itu biasanya kita nyiapin sayur ya. Ada tomat, bawang bombay, sama jahe. Ini untuk kaldu ya. Jadi kaldunya kita real. Ini udah dicuci bersih, nggak usah khawatir ya. Aku juga makan ini ya, kalau misalkan nggak ditambahin daging pok. Tomatnya juga sebenarnya nggak usah terlalu over, secukupnya. Kayaknya dikurang. Nanti kalau terlalu banyak kuahnya itu bakal kental ya, kurang bagus juga. Ini langsung dimasukin saja ya teman-teman ya, mohon maaf ya kalau misalkan gambarnya kurang menggoda, mohon maaf. Nah, aku kasih tomat, terus dikasih bawang bombay. Ini untuk kaldu, berarti kita itu masak kaldu sayur ya. Nanti kalau sapinya itu habis direbus baru masuk. Soalnya sapi nggak boleh terlalu lama ya. Ini kalau dibilang kuah sehat ya termasuk ya sehat ya. Karena kita pakai kaldu sayur. Terus biasanya itu nggak pakai itu. Kita nggak pakai micin ya. Cuman kasih garam. Soalnya daging sapinya itu udah gurih. Nah, jahe ini yang bikin bagus ya. Misalkan musim dingin, kita makan jahe kita nggak takut dingin. Kalau masak kuah ini, majikan aku biasanya itu setelah mendidih pakai api kecil itu kira-kira 2 jam ya dimasak ya. Sampai si ini bawang bombay sama tomatnya itu hancur berantakan. Nah, jahenya banyak banget ya teman-teman ya, masuk. Ini versi healthy ya. Versi sehat punya. Ini aku tutup dulu, nanti setelah mendidih aku pakai api yang kecil ya. Ini air tutup. Biarkanlah. Ini setelah direbus kira-kira 2 jam pakai api yang kecil banget ya. Ingke sepuh ise man le mama le meo. Masang ersetu. Nah ke wis ya ideal sebetulnya Lauren ya. Amat jeji itu lihayukan sih. Nah, ini yang pertama itu sawi putih ya. Ibu Yayu Ciayo mau masak ayam. Wah, ceket duci ya, Dada. Yang ke duci hembien i san pai pa, yang ke cipai kuai. Hari ini spesial ya, anaknya pulang. Jadi mbokku masaknya Ciayo. Ceket ya pantau napien. Ini Dada ya cuma mayo. Bu Yayu Ciayo motong ayam ya. Nanti mau masak mayoji pakai jahe ini. Kulit ayam sama lemak ayam daripada dibuang ya. Daripada dibuang kita bikin ayam ya, minyak ayam bisa untuk masak. Terus itu masak hoko nih, nanti untuk anaknya pulang makan. Mohon maaf ya, itu minyaknya banyak banget ya, mohon maaf ya. Nah, ini bekasnya mau untuk masak mayoji. Mayoji是什么油的？麻油啊，麻油我也不知道，麻油是什么？ Lanjut masak mayoji ya. Mayoji itu ayam pakai arak beras. Mayoji. Nah, pakai jahe. Ini semua masuk deh, Bang Mah deh. Usah make up kucing atau yo deh.
Nah, nah ini arak beras, mbokku mau masak mayo鸡, wah，很好吃的mayo鸡，要焯一下对对，焯很久吗？要炒干一点，干一点，又要出来一下。Nah, ini arak berasnya masuk, Tianfu Mas Cai. 进去一个，那个也，拜拜那个，拜拜那买，完了完了，拜拜那个完了，用了。用掉了。啊？昂照要不要？红，挖出来。Belum mateng, roto hai meso deh deh, tadi itu masang juga. 哦，所以你好甜哦。哦，很快。它当个汤才会清清。清清哦，对啊，刚刚kun而已啦，是，对，不好意思，不好意思。这个太柔就太柔不好吃，go。我不知道。我感觉到是不可能冬天都突然来这样，哎，应该是慢慢来，不好意思的看，马上都20度了，滚了。印尼不怕热的，怕冷的，印尼怕。我们很热。印尼哈不怕热。我也怕热，太热也没办法。你们怕冷而已啊，应该讲他们怕冷。哇，好漂亮咯！那么红了，爸，多少太太3片都下去啊。不是啦，我说多少钱650了。650啊。6啊，颜色比较。哦，放久这也断掉的嘞。对呀，放久了。放久这就会断掉，为什么？我也不知道。因为很薄，那这样下不好吃呢。这个是什么牛肉太太？什么名字？哦，这个安格斯。美国的对对，Angus. Pokoknya larang ngono pokoknya. Judulnya mahal. 最贵。哦，美国那个对对，哎，不是美国，日本的很贵的。Nah ini udah menunggu ya. 这个还捞不起来。等一下我没有关系lah，我冲都看得出来。Masak hoko ya, hari ini makannya sederhana dan simple banget. Nah ini dia. Ini tuh di dalam itu semuanya ada. Nah seperti itu. Kalau mau makan cemplungkan sendiri ya. Seperti itu. Nah kakekku makan. Nah ini mayo cine buahku juga mateng ya. Ini nggak usah ditambahin garam, micin, gula apapun tuh nggak usah. Cuma arak beras sama jahe sama mayo. Terus direbus kira-kira 15-20 menit, nggak boleh terlalu empuk, mateng ya. Berminyak banget ya. Nah anaknya wes pulang semua, alhamdulillah. Jadi anaknya itu nggak mau masuk video ya. Sekarang jam 7:10 menit. Alhamdulillah呀，有家有麻甜。这个姐姐有丢丸子，这个什么丸子呢，太太？那个也是那个。可以吃，可以吃。也可以。甜不辣的丸子。哦，甜不辣的丸子。那个日本的那个有没有？那个什么？什么？那个叫什么丸子？叫一丸，不对。用那个有没有？用那个套出那个飞机做的那个丸子。哦。对，一个头，只有一个头很大，身体圆圆的那个。哦，那个。日本的那个。taco，不知道taco。啊，太太吃饭，阿公吃饭，我吃饭了，大家吃饱了，anak-anaknya pulang。今天是第一次冬天的嘞，我们要吃火锅。明天。第二个吃麻油鸡。哎，对。哎呀，你尝尝看看麻油鸡。有人吃那个糯米饭，那个什么时候的？糯米饭。麻油饭。麻油饭。你姑娘。嗯。你姑娘糯米的。
阿公明天要吃这个啊？明天啊，吃火锅饭哦。我要吃那个。哎，那些肉都给你吃了，不要再留了。为什么？因为如果要吃，我们还有一包啊。哦，好，谢谢啊。你比较看不通。我汤了，姐姐要送什么？送那个鸡，麻油鸡给。明天早上会送哦。太太吃的。对啊，明天早上会送哦。今天礼拜天有可能他出去了，如果不是出去睡觉了。Alhamdulillah. Hari ini dapat daging sapi dari mbokku. Dapat bagian. Soalnya tadi ngerebus daging sapi. Aku 明天要吃麦片呢，不要吃饭。换换口味。Nah ini daging sapi. Bismillah. Kalau aku nggak pakai sumpit ya kurang bisa, kurang nikmat. Pakai cabai. Hari ini aku tadi dapat komentar dari Mbak Eli ya. Mbak Eli itu temen PT aku dulu. Kita itu terbang bareng ke Taiwan. Dulu pas nyampe Taiwan pertama, angin gede ya. Kita nginep di penampungan itu 1 hari kayaknya. Pas waktu itu aku belum punya kartu, belum punya. Belum punya internet, uang juga nggak punya, rupiah nggak punya, uang Taiwan juga nggak punya. Mau buat beli minum aja nggak bisa. Terus aku dulu tuh inget dibeliin minum sama Mbak Eli ya, Mbak Eli Susanti. Aku lupa ya, apa sama roti. 大家坐在那边吃这个啊，我吃鸡肉有茄，看，好吧，哥哥好了。是吧？Wah, enak banget. Kayak sayur bening. Rasanya melonyoh neng lambe. Soalnya panas. Panas. 我现在给啊，再叫我大姐，大姐那个买的啦。我买了2斤嘛，好像1斤给西达嘛。嗯，对，但是它比较好油。油没有关系啊，我们撒一遍掉啊。 Rasanya panas ya, melonyoh neng lambe. Cerita Mbak Eli ya. Aku berterima kasih banget sama Mbak Eli. Dulu tuh aku pernah dibeliin minuman sama roti. Dulu tuh nggak punya uang sama sekali. Alhamdulillah sekarang udah dapat gaji lah. Alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Eli. Mbak Eli tuh awet muda ya. Awet muda wajahnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Eli. Ini malah kepedesan.
Enak banget. Sampai mahal ini. Gurih banget. Tanpa micin juga gurih. Enak banget. Alhamdulillah ya Allah. Ini mangkoknya itu enak. Dia itu nggak akan panas di kita. Nanti kalau punya rezeki, pulang Indonesia beli mangkok ini. Ini Bu Yayu Cayo loh. Aku dianterin buah. Makan tahu. Aku tuh suka makan tahu. Bu Yayu Cayo tuh ada di depanku. Sekarang itu lagi lihat Facebook ya, prediksi lotre. Kalau ada anaknya, mbokku itu family time. Nggak nulis nomor, kalau anaknya pulang langsung. Ini aku sebenarnya mau nambah ya. Nanti takut daripada video ini kepanjangan. Mungkin segini aja lah. Nanti durasi ini panjang katanya bosenin.